Күн шерефлеріңіз хайырлы olsun. Бүгін январьның 24-сі, векірім ижғалының 1062 күні. Студияда Муслим Умеров çalışа бізім шымдыки эфирімізде бөйле хаберлер. Русия адвокаты паседы Крым татарларны корчалай. Конечно, политического давления на российскую власть, на Кремль, на Путина. Русияды инқиляб бола білемі? Бір шей ей тарафқа денешмей. Урзув сакиллері ачувлылар. Русияды олған сон не yapmalı? Yüzlerce insan ve araba Kiyev'ge kiriş yollarını kapatkanlar. Borisполь, Житомир, Varşava ve Odessa yollarının her bir sızıqta arabacılar öz talaplarından sebep bir yerge ketmeyler. Böylece onlar kanun leyhasının kabul etmesini isteyler. Kanun leyhası boyunca Ukrayna vatandaşları başka devletlerden getirilgen arabalar için vergi ödemelerden kısmen boşatacaklar. Falciler bugün ta yukarı şuraga barmağa işandıralar. Финляндия Минск anlaşmalarının yerine getirilmesinde yardım etmeye hazır. Bundan da gayrı memleketlер energosemerlik sahasında işbirlik memorandumunu imzaladılar. Bu Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko'nun Finlandiyaga iş ziyaretinin neticesidir. Devletimizin yolbaşçısı Finlandiya hakimiyetini Ukrayna siyasi möbüslerinin azat etme meselesinde Kreml'ge baskını şiddetleştirmeye çağırdı. Biz Donbass ve Kırım'da insan haklarının kaba bozulduğunu müzakere ettik ve men işgal etilgen Kırım ve Rus hapishanelerinde tutulgan Ukrayna siyasetçilerinin azat etülüvü için Rusiyaga baskını şiddetleştirmeye çağırdım. Rusiya tarafdары Грэхэм Филлипсны масқаралық сөзінен Британия парламентінден қувдылар. Украина елшілігінің Twitter sayfasында ерлештірілген видеода көрінеки насыл түбекчілер Филлипсны масқара яланжы йоқыл сөзлерінен парламент салонынан чықаралар. Рус тарафыны тұтқан блогер Грэхэм Филлипс Украина аскерлеріне қаршы япылған провокацияларда весерлерге япылған ахляки хорлавларында бір қач кере қайтетілген еді. Shame on you. This is a shame. You are a liar. Great Britain shouldn't support Ukraine shaming and killing civilians in Donbass. Great Britain shouldn't support that. Okay, thank you very much. Avropa Şurasının parlament ассамблеясында адвокат Николай Полозов сөзге чықты. Оның айтқанына көре, өз чықышы девамында о меджлис рейс муавинлері Чегос ве Умеровның қабатлавлары ақында сөз үрсетіп, дүнияға тақип етілген адвокатлар ақында да хабер еткен. В целом поднимались вопросы, которые, безусловно, Мен Кырым мәселелері көтерілді. Бұл Кырымда инсанларының ғайып olması ve öldürüvі. Esas мақсады Акимет, Путин ve Кремльге басқы нәтижесінде Кырым ve Русияда апысты болынған Украин саяси мәбүслерінің азат етуідір. это оказание давления, внешнеполитического давления на Россию. Крымда «Историческая правда» Украине шырның сайты блок етілді. «Историческая правда» муариретінің мәліматына көре, ишғалжы акиметтен бірде-бір тенбейлев яда талап келмеген еді. Муарирет хадимлерінің фікірінже бойлы әрекетлер или акимет сербістлік ве информацияға сербест ерешім аққыны сынырлай. Русияды яны инқиляб ола білемі? Бойле суальны Радио Свобода журналистлері Москва сакинлері ве мусафирлеріне берді. Ни в коем случае, никакой инқиляб олмайжақ. Біз Путиннен мемнунмыз. Шаксимен ве айлем оның саясетіні бегенеміз. Мы очень довольны его политикой. Происходят такие вещи, от которых просто волосы. О кадар худжуш елер ола атта сачылар тикке тура, бөлдірівлер. Москва жеварындан кечсенесе 5 қатлы коттеджлер тура. 5-6-этажные коттеджи стоят. Фікірімже жоқ біріншіден о бізге керекмей, чүнки Русияны қанға батырмаға олды енді. Әршей ола біле акимет денешмей ве әнде шетлешейлер ола, бір шей әй тарафқа денешмей.
Гурзуфта 400-ге якын инсан митинге чықты. Башта президентке өзінің садықлық дuyğularını білдіргенлер, ләкин ерлі проблемаларына анып кечкенде кейфлер бозылды. İnsanlar мескен массив ве Гурзуф ташлары пляжының халқара Артек бала мерkezіне бермесіні ве құрылыш үшін сирек траскелген тереклерінің пучылмасыны тенқит еттілер. İnsanların айтқанларына көре Путинге язылған мектуплерге ишанчы жоқ. Базы инсанларға президентке yollanılған шекетлер үшін ФСБ хадимлері де келді. В поддержку политики. Русия президенті Путинге қол тұтып митинг. Поддерживаете политику? Нас не только не хотят Bizni tek iştmeke degil de көрмеге istemiler. Kurulgan divar Кремль дивары дегил ve Ayaz Бахча пармаклығы дегил. Bu mezar divarı. Летнего сада. Это кладбищенская стена. Он тоже попытался отослать письмо, к нему пришли ФСБшники. O da mektup yollamağa tırıştı, lakin ona FSB hadimleri kelip, geri almağa, kaytarmağa bir şey yollamağa talap etkenler. Ve sebelli bu da bir kimsenin tarafından nezaretidir. Biz özümüzni böyle nezaret etmege ruhsat etmeyecekmiz. Bunun için biz Rusiyaga kelmedik. Lakin herkes anlay, Rusiyada olgan son ne yapmalı? Ну, все понимают, что попали. Ну ладно уже, раз попали, так чего уже? Кырымда yollarında vaziyet kerginleşi. Vaziyetni işgalci FSB ve prokuratura hadimleri огренежек. Bunun Kreml nezaretinde bulungan Kırım yol başçısı Sergey Aksyonov korkuzdu. O büdjet paralarının insafsız sarf etmesine şikayet etti. Keçkensine yollarının idare etmesine 2 milyonga yakın ruble ayrıldı. İşgalci nakliye naziri temin eticilerini kabatlay, kış mevsimine kadar berilgen vazifelerinin yerine getirivi vade etileydi. Lakin hala da her şey denişmesiz kala. Добросовестно и качественно, да, но по срокам, Lakin onlar berilgen müddetke yetiştirmediler. С-под бордюров грязь не убирается. То есть Bordyurlerden çöplük alınmay, hiç bir yolda bunu görmedim. Çöplük yolun kısmında bulunup onu daha geniş yapar. Böyle hiç bir zaman olmayacak. Yol kenarlarının temizliğini men asıl görmedim. Kırım Avtodor hizmeti bütünlüğü teşkirmek gerek. Hesap palatası FSB ve prokuraturanın beraber büdjet paralarının sarf etmesini teşkirmek gerekler. Полностью провести от и до эффективность. İşgal etilgen Kırım sokaklarında çöplük toplanmağa devam etili. Ahmedjit rayonunun Boğurça kasabasında yanvar 1. gününden başlap çöplük obası kapatıldı. Şehirden çöplükni sirek çıkaralar. Karasu bazardaki çöplük obası ise paytahttan bütün çöplükni kabul etip olamay. Где-то до Нового года было вот так. Хорошо. Яны yılga жерші яқшы еді. Шымды есе не olacağını білмей. Телевизорды көрдім Москвада коммуналь хизмет хадимлері алчақ айлықлары үшін наразылық білдірелер. Забастовка идет, якобы эти коммунальщики за слабое оплачивание. Да очень хорошо по всему Пек яқшы. Бүтін шерді бұл чөплік обалары, мұшықлар, эпсіз көпеклер, дешет. Бейел олғанында екі күн әршей учайды. Тереклерге бақын. Бүтін пакетлер тереклер үстінде. Бөле вазиет ерде. Ақайымнен шер бойы кеткенде чөплік обалары да бетер алда олғанын көреміз. Анлаймыз муниципаль ходжалығында пара жоқ. Конечно, понимаю, что в хозяйстве муниципальном... İnsanlar yetişmey ve onlar temizlemeye yetiştirmeyler. Не хватает, и они просто не успевают убирать. Киевде Украина ve Америка Қошма штатлары арасында Дипломатик мунисипетлерінің 25 жылығыны қайдеттілер. Бұл мунисипет еле Milli филармонияда белли кларнетист Дэвид Кракауэрдің концерті кечті. Чалғыжының Украина тамырлары бар екен. Оның сөзлеріне көре, у украинлерінің демократия үшін көреші ғұрурлана. Мунасипетлерimiz başında gibi böyle samimi olması için Amerikalılar ve Ukraynliler 25 yıl devamında öz güç ve canlarını verdiler. Bugün biz dünyaca belli olgan musafirimiz Amerika klarnetisti David Krakower'ın iştirakı ile diplomatik munisipetlerimizin 25 yıllığını kaydetemiz.
Украинаға ил кере 1991 сенесі келді. О вақыт Украина мұстақил девлет олғанына бақмадан Совет бірлігі дуйлайды. Шымды есе Украинаға қайтқанымнен инсанлар демократия үшін көрешкеніні көрмеге ғайет мемнуным. Шымды етрафта әрші денішкенде инсанлар демократияны олғаны кеби қабул етмемек кереклер. Бұсыны өзіміз құрмаға керекміз. Украина соғақларға чықып насыл сербеслік қазанмаға кереклігінің пек яқшы нүмінедір. Бұл бізім соңки хаберіміз еді. Атырели олыңыз, Вескендер Меметов еле невбеттікі заман эфирімізні қачырмаңыз. Көрішкенже.